ngase ngithi pause kancane yeMahubo 51 safunda kusukela verse 1 kuya verse 19 lokusho ukuthi evesini legcina saze sifunda incwadi ya Exodus chapter 14 verse 21 kuya ku 31 sagcina ngegospel ya John chapter 17 verse 1 to 11. Lana sibona bantu baka Israel uNkulunkulu ubedlulisa phakathi nelwandle loluvulekile uyabaweda emhlabathini lomile bawelela ngesheya bawela emhlabathini lomile bawelela ngesheya. Kunento ke lengithandzako lapha lokuthi simakade watshela Mose ukuthi ake ngamise isandla sakhe eti kwemanti elwandle kuze kuthi atovuleka bakhone kwewela kulolwandle lolubovu. So kunetindledlana ke letekwa ngato leti nawufunda ku chapter 13 verse 18 na chapter 15 verse 14 kuyena lo Exodus ukutshela ngokuthi this was the Red Sea. Emanti elwandle lolubovu. Endike lo Red Sea la nase kubuyelwa emuva ngekwesiHebheru kuyagujwa kutholakala ukuthi uvela sekangu Red Sea lwandle lwemhlanga seyangasilo lwandle lolubovu kodwa sekulwandle lwemhlanga. Endike bakhona ke labathi hluphako ngekugubha lokuthiwa ngema archaeologist bahambe bayogubha umlando bafune kwathi tindvo ngendlela lejulile ukuthi ingabe lokhu ekuqiniseke kanjani. Labanye bathi hawu lapha wela khona kwakulelwandle lemhlanga lokusho ukuthi kwaqela umhlanga kwakungashoni kakhulu kangakanani ngoba kwakunemhlanga. Labanye bathi kwakusentanyeni yalo lwandle kwakungasiko ke kushona kangako uma ngabe bekuyinzamo yelwandle njani kunenge lokhu laba kubekako. Kodwa na ke lengingakusho mina ngifundza la and ezinkolo angeke ngize ngibaphikise kwekuthi kwakulwandle lwemhlanga angeke ngize ngibaphikise ukuthi kwakusentanyeni yalo lwandle kuphela nje lengingakusho ukuthi inzamo yelwandle yindzawo la khona ngathi ukuthi emanti ayagubha ashone phansi ngempela lapha yana eNaisna eGeorge kunelwandle lokubitwa ukuthiwa lithiwa yini nje but angayikhona lapho egameni lalo lwandle but now la eNaisna kunetintsaba ngala kuthiwa ngama heads and then lolwandle lifikela uhambe la khathi lubuyele belikhulu ngale nokukhulu ngala and ngeva ekuthiwa lapha kulentsamo yalolwandle kuyashona kakhulu and kunemadwala lamaqeleni labanengi bantu baphelele lapho ngoba ukhanda ukuthi beta bangadi kufike lokho emikhumbi ushayise lapho kwashayisa labo bantu abaphindi bathole ngoba nalo nesikhathi lwendlula luyale lunemandla lunelulaka lapha kulentsamo yalo. So ke konke lokushiwo lana angeke ngakuphikisa kodwa lengakusho ukuthi there is always an overarching hand of God etintweni lesisuke sibhekene nato noma yini lobhekene nayo. Ufuna ukukukhumbuza mntana kaNkulunkulu ukuthi noma bebangakubeka luphi ihlobo ubokwathi ukuthi sandla saNkulunkulu sengamele sandla saNkulunkulu sengeme singetulu kwaleso simo singetulu kwako konke lokho. Kuyangibusisa ke lokho ngoba uyabona kulesi isikhathi siphila ku-era la khona kunabo dokotela bomajazi lamhlophe kunabo dokotela bemtsabo dinyanga. Uyabona ke bathi bona nabenda letilo dabo laba bemtsabo basebenzise tona letimo noma liyaduma noma yini noma ubona inyoka noma ubona ini
ikulume noma kusuke nje niphambane ningumndeni nina nicabanga ukuthi niphanjaniswe nabo kanibona ngale bayathi ukuthi bendeni yini labayentile kuze kufike kulesimo lesi mina ngala nicabanga ukuthi hayi no it's just a misunderstanding nje ukuthi asiboni ngalisolinye bona bayathi ukuthi yini lento ethi bangaboni ngalisolinye ngalokufana nabo ngala kodokotela feba lona unashukela lona unani ngalabo nabayathi ukuthi bendeni bona ngalapha bakubuka ngeliso lemfundo ngeliso letempilo kusho ukuthi ushukela ukhuphuke kakhulu wehle kakhulu kunjanjanyana kube simanga ke la khona umuntu beyanganashukela anganalutho abanje nje egula namuhla kuthi kusasa thola ukuthi eshukela wakhe semubi kakhulu uthi buthi sekubuya phi lokho liqinisa lithi kuko konke lokho asibaphikisi bomajazi amhlophe kwekuthi kunashukela kunabo BP kunani asibaphikisi bemthabo kwekuthi bahlanganisa ini makhambi benjani kodwa kuko konke lokho ngifuna ukuthi mntwana kaNkulunkulu wathi ukuthi there is an overarching hand of God noma lwandle lwemhlanga noma alushoni kakhulu noma kunjani kodwa sandla saNkulunkulu sikhona lapho bakhona ke nalabadadishako bakubuke laba labafanana nabo Thomas H Moore laba kukhuluma ikhona article yakhe lekhuluma ngathi Los Angeles Times and Los Angeles Times kuyasho ukuthi vele lo lwandle lwako lehlukana ekhathi kwakusanesha kwakusayini yebo lokusalako lokho lehlukana ekhathi nako lokungibona kumqoka ukuthi lwehlukana ekhathi kwekuthi ke kwashona 10 feet kwaba njanjanyana that's another thing lengeke ngenzeke entertain at the moment but what I would say kwekuthi lokungijabulisako kwekuthi bawela laba emhlabathini lomile kwasekuthi titsa tabo nathi landzela ngemuva nabo nato titita kwenta njalo lo manti lamancane lamanti emhlanga atigwinya abulawa ngemanti labese emaqakaleni lokho ukuthi noma bekashona noma bengashoni noma bekunjani lokusalako wenteka ubumangaliso waNkulunkulu kwesibili lengifuna ukuthi ngikuthathe lapho kwekuthi uyabona uNkulunkulu wethu lesimkhonda ngoNkulunkulu wesikhathi yonke into uyibekele isikhathi sayo kunesikhathi ukuthi lilanga liyaphuma ngalesikhathi lesi liyashona ngalesikhathi lesi and uma ngabe ungakatendi into lebekufanele utende lilanga lisesekhona naselishonile angeke uri-reverse libuyele emuva futhi uma ngabe uphuma ukhwesha kule timing of God uthi limata wena so ke lana siyabona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngesikhathi asebenze ngendzawo asebenze ngemuntu ushito njalo Archdeacon wethu losiphethe entshonalanga Archdeacon umama uNomkhosi Zulu wathi uNkulunkulu usebenzisa isikhathi indzawo nemuntu kuperforma tindvo letinkulu noma kwenta tinto lafuna kwekuthi atende uNkulunkulu so lapha kwakuyindzawo which was the Red Sea noma you call it a Red Sea I don't care but it was the sea kwakulwandle number 2 kwakusikhathi number 3 kwakubantu bakhe bakaIsrayeli kuyenteka ke kwekuthi nesitha sifune ukuthi khanza sikuleyo ndzawo sikulezo sikhathi silapho naso kani uNkulunkulu so ijikisile lento ayisana uhamba kanjani kumangalise ukuthi wena kwenteke kanjani kuwe ukuthi into tingaphasakambela kahle so ke uNkulunkulu in whatever way noma ushifted into noma wenteke ini bafundzile abantu bafunza kakhulu baqabanga ukuthi sebathi kwendlula uNkulunkulu lokusalako uNkulunkulu will continue ende lokungiko uyabona ke kune drama lengithandzako yalokwehlukana kwalolwandle la leyitekwa incwadi yemawubo 77 ngiyayithanda le drama eleyitekwa lapha ngoba iyinhle iyangikhuthaza mina futhi ingibonisa lokunye lengitakhuluma masinyane sengifundzile la 77 verses 16 to 20 uthi
emanti athi kube abone wena nkulunkulu athuthumela netinjorobela telwandle taqaqaqela emafu athela imvula mind you kunake lo tibhakabhaka taduma taqaqabula kwahwebha imiqi bisholo yemibane nzawana tonkana siphepho sasinemsindo wekuduma kwaphambana imibane kwakhanya umhlaba wagitsitela watamatama indlela yakho yadzabula lwandle umvila wakho uselwandle lolujulile nokho tinyathelo takho tatingabonakala sive sakho wasihola njengetimvu ngesandla saMose na Aaron. Yabona ke la ngithi khona kunento lengithatha khona lokho ukuthi bawela emhlabathini lomile uNkulunkulu wenda ukuthi la kumawuko kutheleke imvula lidume kube nemvula kube nemibane kuhushe kodwa laba bawela emhlabathini lomile lokho ukuthi ngalamanye amagama kunetimo lokuqabanga ukuthi tiyaqeda ngawe tibe worsen tibe timbi kakhulu kunalesi kukungazuthi vele wena uyaphela ngani uNkulunkulu usemsebentini tilota uNkulunkulu natenteka kulesi isikhathi tikatenteka ungathi kwenteka idrama empilweni yakho kumungathi kwenteka into lengazange seyikeyenteke ngitshela nje ukuthi usenkingeni lwandle nalo emante nawo phambi kwakho uNkulunkulu abuyise imvula lenkulu abuyise kuduma uyabona ngescience sitshela kuthiwa uma ngabe sewukewanyathela emanti egani kunemibane vele utakushaya umbane kodwa asibabone bashaywa ngumbane labo bakaIsrael ngalesikhathi kunje uNkulunkulu ngifuna ukushona mhlabuwe mntwana kaNkulunkulu angikwathi ukusipha isimo angikwathi ukuthi unjani tinto tiphambane tiphethe empilweni kodwa lokho akusho ukuthi uNkulunkulu ukuhlanekele uNkulunkulu ukulahlile thiwa lapha lana laduma lashana embani kodwa bakaIsrael bawela khona lapho emhlabathini lomile siyabona ukuthi uNkulunkulu wawakhathatha noma awente ahlukubeteka eMagibhithe ngalesikhathi lesi enda umsebenzi wakhe uNkulunkulu ngoba bekalungiselela ukuthi bakhe baphephe bawele enzaweni lephephile lithi ke livla uNkulunkulu wakhipha lamasondo aletinqola wakhipha amasondo etinqola lana siyabona ukuthi uNkulunkulu bekasebenta ngasohlangothini noma ngasesayidini lalabantu bakhe bema Israel against Egypt base bayabona laba ukuthi uyathi ngathi kukhona into lekhona la ngoba uNkulunkulu bese kabonakalisile ukuthi isandla sakhe sikhona la ama-Israyeli wona awela kulolona lolwandle goma awelela ngesheya kwathi la khona uNkulunkulu sekafuna ubhubhisa ema-Israyeli kwaba ngathi uyawavumela emasondo ayabuyela tindoda ihamba kahle nabo bajabula base bayaqala bagijima bafuna kuyovimbethela ema-Israyeli kulolwandle lolubovu lalela uyathi kunesikhathi lapho na sitha sakho sikasibona ungazi it's an opportune time ukuthi sikuhlasele ngani sesikhathi sekuthi uNkulunkulu atitshengise ukuthi ungubani udilisha nesitha sakho noma ngabe sikugula noma ngabe siyini ligama laso kodwa uNkulunkulu unendlela nesikhathi ukuthi nyalo I'm dealing with your enemy so uNkulunkulu wafuna ukudilisha nabo ukuthi ayobafaka phakathi elwandle babhubhe sitabona ukuthi wakwendelani lokho uNkulunkulu uyabo angendlule kuloko ukuthi kulesi isikhathi kuke bekhona sikhathi la ubona khona into empilweni ingathi tiyasisimba lesi isikhathi uNkulunkulu mangabe ungumntwana wakhe usuka afunane ukuphephisa akudileya etintweni letitsite mina ke ngekwami ngiyakhala ngibe buhlungu why the delay kanti uNkulunkulu uyathi ukuthi why the delay and uma ngabe ungasiya umntwana kaNkulunkulu umuntu nje lo ethelelako lo stophoyi lo nganenzaba naNkulunkulu
ubona into takho tisisimba tingathi atifuni kamba kahle uthi nathi sithi yaqala tiyaqhaqheka uthi uyajabula ngani uNkulunkulu so vele uthegethile ukuthi nyalo sesikhatha ukuthi udila nawe noma udilisha nawe so angisho lokho ukuthi kungakujabulisi uma ngabe ubona into takho bethi sisimba bese tiyaqhaqheka kanti awukhona uqabanga ukuthi hayi into setiyalunga kungaleso sikhathi uNkulunkulu afuna ukudila nawe exactly futhi uma ngabe umntwana kaNkulunkulu into takho tisisimba tingafuni kulunga musa kujapha ngoba uNkulunkulu kukhona lathi lumsabo letinye into on the other hand nawo ke uNkulunkulu wawajikjela noma wawathindithela elwandle onke eMagibhithe uyabona ke lana sibona lokunye labanye bathi hayi lezi story nje lesikhulunywa abantu labanjanjanyana labadzala lesingazange sibhalwe phansi njalo yabona kodwa na ke bese kuba khona laba abita ngabo archaeologists labenta abo research like Thomas here bathi hayibo ikona into lethi lwandle lwake lwehlukane ekhathi ikona futhi nento lethi baseGibhithe babhubhela elwandle uyabona imfundo angisho lokho nje ngesibindi imfundo lethe enkulunkulu noma ungafunza kangakanani ube netimali kangakanani ukhona ukuhlathiyatha into kanjani bakuhloniphe as long as God is not the center of attraction empilweni yakho yathi ukuthi imfundo yakho is just filthy imfundo yakho iyanuka ibolile iphethuka tipungu ungasho uphikise ngelwathi intellectual knowledge kodwa kuyasala kodwa there is an overarching hand of God kunesandla saNkulunkulu lesengamele konke lokho usaphikisa usenda konke ngoba kukhona abantu abakwathi phikisa baphikise bathi basahamba bazawugubha bazawendana kodwa lana nakulokushuwo nguThomas nakaqhubeka ngitamfunda nje kule quote yakhe uthi Thomas an abrupt change in the wind will have allowed the waters to come crashing back into the area in a few moments, a phenomenon that the Bible says inundated the Israelites' pursuers. Lokhu ke ukubeka ngalokusobala ukuthi abuya velela manje ambonye laba bebaqosha laba baka-Israyeli kwenteka uyabona uma ngabe utolibala phakamisa lenye into ngaphandle kwaNkulunkulu uyathi bambelela mntwana sekhaya namJesu thatha yena akwentele into empilweni yakho lithi ke livla uNkulunkulu wathi uNkulunkulu yengamisa isandla sakho ethi kwalamanti kuze kuthi atobiyele emuva ambonye ema-Israyeli Moses wakwenta lokho njengoba uNkulunkulu bese kakhulumile wasengamisa lesandla sakhe lwandle lwanyakata uNkulunkulu wayikhonetha lento yesandla saMoses nelwandle kwekuthi akasengamisi uyabona ke labanye abantu labafundzile uva bakhuluma ngabo coincidence but hayi kwaba coincidence nje lo ukuthi kwenteka angabise lesandla bese kwenteka lo ahlala necoincidence yakho mina nginekwa ukuthi uNkulunkulu wesikhathi uNkulunkulu wendzawo uNkulunkulu osebenzisa umuntu uma ngabe uNkulunkulu sekakhulumile noma ukhuluma ngabo coincidence ukhuluma ngabo banibani lokusalako uNkulunkulu lokulakushoko kuyenteka njengoba uNkulunkulu sekakhulumile futhi lokufuna sikwathi la ukuthi akusiwo emandla esandla saMoses lekenta ukuthi lwandle lubuye lutokumbonya titha taka-Israyeli noma impi yakubaseGibhithe kodwa kwaba ngemandla aNkulunkulu uNkulunkulu usebenza ngalendlela ke kumbe sitakubona lokhu masiyana kwekuthi uNkulunkulu wenda imimangaliso ngaMoses abambisene naMoses uma ngabe Moses avuma ukubambisana naNkulunkulu uNkulunkulu wenda tinto letinkulu uNkulunkulu uyakuthanda ukubambisana nemuntu uyathanda uNkulunkulu kwenda tinto nebantu bakhe angatentela uNkulunkulu konke ngaphandle kwami ngaphandle kwabani kodwa ngalokuthi uNkulunkulu lothanda lubambiswano is a God of unity
uyabona uma ngabe likhaya linhlalunhlalo, uma ngabe emsebenzini linhlalunhlalo, eveni linhlalunhlalo, awu akusiyo intando yaNkulunkulu. Mawubo 133 uthi maye kuhle kumnandi kuhlangana kwalabangcwele bamoya munye inhlitiyo yinye kufananiswa nemafutha, bantu bahlangana baba united. Is more of like an ointment lehlela kuleyo ndzawo, kulelo ugqobo lolwehlako. Uma ngabe bantu bahlangene, into letawunenta nehlukane, into letawunenta nibone tinto ngekwehlukana, uboyizonda ngoba yenta ukuthi kube better the oil kuleyo ndzawo. Noma ngabe unemali ingakanani, noma ngabe uneligama lingakanani, but if there is this unity, kude luqobo lolwehlela kuleyo ndzawo. Kufanele nemuntu uma ngabe ufuna umthandazo, kodwa ingqondo yakhe iqabanga bodokotela, umtimba wakho ulapha, inhlitiyo yakho ikulenye indzawo, khohlwa ukuthi khona into leyokuhlangana. You must collect yourself, your spirit, your soul, and your body to be together, so that the oil of God can fall upon you. Kude lokungeke kuzekwenteke uma ngabe uvuma ukuthi uNkulunkulu ahlangane eti kwakho ente indvo ibe yini. Uyabona ke dinentinto letingakenteki la uNkulunkulu afuna athanza ukuthi tenteke, kodwa ngoba kude bantu labatimisele ukuthi uNkulunkulu abasebenzise, kude bantu labatimisele ukuthi bathi step forward, uNkulunkulu asebenze ngabo, a decree and a declare into etimpilweni talabanye bantu. So ufita ukuthi wena uvume, uNkulunkulu umele wena ukuthi uvume kubhadalela nangu umntwana esikolweni, bese kubonakala emandla uNkulunkulu. Kupha nangumuntu eliphokashanyana lepuphu, kubonakala emandla uNkulunkulu. uNkulunkulu angabapha abantu bakhe futhi bangalambi bangesweli, kodwa ngoba afuna uNkulunkulu kubambisana nawe, kungako uNkulunkulu ashiya lama gaps. Uke wathi lo munye afundisa ngemithetho, wathi umthetho unema gaps. Lama gaps ukuthi ukhona umthetho kuphefumula, ngoba umthetho kuyafuneka ukuthi uphefumule, na ungahlala ungaphefumuli ungabulala wonke umuntu umthetho. So ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ukuthi tinto takhe tonke utenta kahle. Futhi lapha sibona ukuthi uNkulunkulu wahlenga inceku yakhe Moses, le bese ka accuse bantwana baka Israel, bam accuse njengemuntu lomubi. Nasifunda la ku chapter 14 verse 10 we are ku 12 uthi Israeli athi ayabuka abona Faro etile nempi yakhe asonzela, ase efikelwa kwesaba lokukhulu, athi khalela kusimakathe, athi kuMosi, kungobe bekude yini emathuna lena eGibhithe kuthi lokuthi uze usikhiphe usilethe sitawufela lapha ehlane. Yini lena loyentile, yini lelo sentele yona, usikhipheleni le eGibhithe? Asizange sikutshele yini siseseGibhithe sathi hlukana nathi usiyekele sigciladwe nemaGibhithe lokungenani? Bekuyawuba ngcono kube mane wasiyekela sagciladwa ngemaGibhithe kunekuthi sitewufela lapha ehlane. Uyabona labantu laba ngendlela laba accuse ngayo Moses, ibuhlungu indzaba yokuba ngumholi, ibuhlungu indzaba yokuthi ubekwe phambili kwebantu, ngoba nase bakhuluma kanje nawe uyahluthuka. Kodwa la asimbone Moses ahluthuke nabantu, simbona yaNkulunkulu. Lesikubonako kubaholi lesinabo namuhla, ikakhulukati thine baholi betenkolo, kulula ukuthi ngihluthuke akeme kungikhulela loyo wendani, bese kuyamanga ngathi hawu Nkosi yami yena bakithi umfundisi sekwente enjani. Kulula kuhluthuka, kodwa lana sibona inceku yaNkulunkulu ayihluthuki, ingathi singawuthandazela umoya wekungahluthuki. So ke uNkulunkulu lana bekafuna ke kutshengisa ngesikhathi abhubhise emaGibhithe kwekuthi Moses yinceku yakhe noma ngumholi lo
abakhethwe nguNkulunkulu ongafanani nabo bonke. Lokho ukuthi bahole bayabhekana netinsayeya ekuphileni. Kodwa uNkulunkulu uyafuna kulokuthi sebabhekene netinsayeya kwateke ukuthi bantu bakhe bakholwa nguye, bathembele kuye uNkulunkulu. Lapha ke siyabona ukuthi not so much as one of them remained kulaMagibhide, bonke babhubha. Lithi lesiswati wabathindithela elwandle. Lokukhululwa ke lapha kulolwandle lolubovu labantwana baIsrayeli bebabhekene neyokuthi baphakathi kwekufa nokuphila, kwashintsha indzaba yabo, kwashintsha umlando wabo wekuphila, kwekuthi hey namhla sibone lesingazange sesike sikubone emhlabeni. Lapha ke kwase kuyabonakala kwekuthi kuhlupheka lebe babhekene nako kwaFaro kuphelile, kodwa tathi tinengi tinhlupheko bethi sabalindele ngaphambili. Ngithi angikusho lokho, ngikuqinisekise futhi mntwana kaNkulunkulu ukuthi uma ngabe sewendlulile kulobunye lebekade kuyi-challenge lenkulu empilweni yakho, muze qabanga ukuthi a storm is over now. You still have to face more battles. La ngaphambili kwakho la utohamba khona kusenetimbi letinengi. Kungako athi umhlabeleli ungalahli lezo khala, efeni uzowuqeda umsebenzi. So uma ngabe umntwana kaNkulunkulu musa kulahla phansi, musa kuyekela, musa kujabula kakhulu, ukhohlwa usenetimbi. Uyabona sisho semaswati ngiyasithanda sithi kujabula kuhlola kukhala, inala ihlola indlala. So you must know ukuthi ngalesikhathi kwale sofikelwa ngiloko, you must be very conscious ukuthi bukhulu lesabhe ukuthi ngikwende. Siyeva ukuthi Reverend Canon Dr. Sicelo Dlamini uke wathi nangaphosisi kukhona lenye indoda bethi nayihamba ngebhasini nakwehla ikhale nakwehla nakuqala kwenyuka ijabule. Thathiwa leni wena uthi nawuhamba la kwehlela khona uyakhala, la kwenyukela khona uyajabula. Uthi wo nakwehlela ngisuke ngiqabanga ukuthi sengiyothola umenyukelo la ngiyakhona, makwenyuka ngisuke ngathi ukuthi sengiyothola kwehla la ngiyakhona. So ke uma ngabe ungumuntu kufanele ukuthi ukwati ukudadisha tikhathi ukuthi isikhathi sini lesi empilweni yakho. Another act of redemption of Israel behalf. Sesiyabona uNkulunkulu kusamarayizeka sekuyakathi emaphethelweni kwekuthi Israel wabona tithumbu teMagibhide kusisho esendeni lwelwandle kulele luqaqa lwetithumbu twema-Israyeli. Leni lokhu uNkulunkulu wakwenta kuze ukuthi aqinisekise. It was a confirmation of deliverance of Israel from the Egyptian. Kwathi ngempela senikhululekile kulatiqi kulabantu bebaniqilata, and lokukhululeka is real and complete. Kungikombamba futhi kuphelele, anisuphinde niqilatwe ngeMagibhide. Inhlupheko lebe ikhona kuwe itolo angeke iphinde leyo same one utobhekana ne-challenge lensha leya itolo yendlulile, sobhekana nalokusha. The old has gone and the new has come. Now uyabona uma ngabe umgcilati wakho umuntu lokunyathele sikhathi leside umbona asaphila, la nhlitweni yakho kuhlala unesilonza, na umbona nje uhayiza lamehlo, babese bathi umenti uyakhohlwa mentiwa akakhohlwa. uNkulunkulu wabona ukuthi let me just sweep out this Egyptian, ngoba uma ngabe abantu bambatho besolo beva ngabo baqabanga ngabo kukhulu ekutaba soloko kubabanzetene kubaqindetene. So ke uNkulunkulu wafuna ukuthi babone ukuthi naba vele bafile lwanda luzange liyobalahla ngale ngaseGibhithe, kodwa labaletha ngala ukuthi batobona laba ukuthi ngempela bafile.
simo sakho uNkulunkulu lesinye uyakutshengisa ukuthi lesimo lesi asisenampilo asisenamandla ethi kwakho akwente uNkulunkulu ube yi-eyewitness yesimo sakho at a graphic touch moment ubona lo kwentekile la hayi sandla saNkulunkulu so ke uNkulunkulu wawaqilisa elwandle lamasotsha beka trainwe strong aseGibhithe lokho ukuthi umuntu noma angatrainwa kangakanani abe nelwandle olungakanani angeke aze amehlule uNkulunkulu uNkulunkulu wasebenzisa nje just water to drown all these people so ke uNkulunkulu konke lokugqilatako uNkulunkulu angasebenzisa nje noma usebenzisa intuthwane noma inyoni noma usebenzisa nje ekuthimula uve ukuthi uthimla wafa lo muntu loyo so ke uNkulunkulu can use anything to vindicate his own people lapha ke kwabonakala ukuthi impilo lenzala yekugqilateka seyisele emlotheni seyihambile for good abasawuphinde bagqilateke ngalamanye emagama lapha ke siyabona ukuthi kwabonakala ngandledlana thide lethi dumbutabo laphana talamaGibhithe lokhu kwakusho nathi thito letimbili number 1 kwakusho insindiso yabo leyikade iconcrete ingeke ize ifananiswe nani number 2 kwakusho lokhu impilo lensha leNkulunkulu sekabanike yona abanika isiqiniseko ukuthi insindiso yenu is concrete and new life is assured ngoba lokudala sekwendlulile now umgogodla ke noma umgomo wempilo lesiphilako lokhu siyakubona ukuthi kunemthelela empilweni yethu lusuku nesuku lilanga nelanga kunemthelela etimpilweni tethu ukuthi sibhekana netingqinamba sibhekana nema-struggles empilweni now and again kodwa nake angikusho lokho ukuthi ngalesikhathi sibhekene naletinvo kuba matima kakhulu ngoba akusile simo lenisuke ngibhekene naso nebantu bayakhuluma la mlomeni wabo ngabe bafundisi ngabe makholwa ngabe abantu labangakholwa umuntu akukhulumela inyongo nje into lebabako lethi gamjuqule ngehli la uma ngale ukuthi ngikwenta njani kube unbearable nyaloke ngenta njani kunasi simo nasi lengibhekene naso kodwa ngithi angikwethembise emntwana kaNkulunkulu ukuthi nawo bona lokho utakubona masinyane njenga the dead bodies of the Egyptians at the seashore utakubona lokho kungakapheli isikhathi leside futhi lomunye umgomo yes umgomo walo uphila kuyasitshela ukuthi noma sithola these beaten pieces of victories but kusesekhona kunqoba lokutako lokukhulu lesiyakubona nakutsabuka kusa kwemaphakade la siyawungena khona lapho kuyawukusa kusa lo sekungayikuhlwa qha siyawufa ngetingoma tenjabulo lesiyawuvuswa ngato bazalwane lobe kukhala neqilongo lapho siyobe sesibona kufa lapha sibone mathuna laphana in the sea in the class C sithi awunake laphana sesikubona awukani lokufa bekunje awukani lokugula bekunje awukani lokhu bekunje kungoba bonke bubi butobe sebubanjwe bawufuqwa laphana enzaweni inye namhlanje lama victories lamanqane lavelako siyayisithi thina masingena kulent sithi we don't count the Sundays because the Sundays ngilokulokotako lokusikhumbuta kwethu noma ngabe siyahlupheka sisesikhathini sekuzila kodwa there is a resurrection up until sifike the day of resurrection la khona siqasuluka khona sithi hallelujah 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 inkosi vukile uyabona sifike la khona sesiqabashula phambi kwayo inkosi yemazulu so ke lokho lokuseda empeleni
lana ke kunalenye into leyibusisako ishiwa Clark uthi ngalo uthi lamasotsha ema-Egypt bekahlomile. Uyabona uma ngabe uNkulunkulu sekakhona tolamlela abantu bakhe ukushaya uhlomile uphelele ugaqezgaqa amabhande ngala nangala phathi ihlavu dihele nangala usho uthi ya nongihlome ngiphelele lapha kuyanuka sishili boya impela lapha nakuduma sibhamu uNkulunkulu wababhubhisa netibhamu tabo tibhama tizake tife tingene ngemanti tilimale ngoba ngesikhathi phela baka-Israyeli sebawabhekana nema-Amalek nema-Amorites naletinye tive basebenzisa the very weapon labathi thathe laphayana plundering laphayana kumaGibhithe. Ungesabi lokhu sitha sakho lesitha sitokuhlasela ngako sikuphethe ukuthi sifuna ukubhubhisa wena ngako. Next it will be your own weapon lotobe uyisebenzisa against your enemy. So ke Musa kala uthi hey mina usitha sami singihlasela kanje siphathele wena masinyane letikhali titabe tibuye ngakuwe. Ngisho nasekufeni noma singaze sithi sikubulele sitha lesikhali senjabulo lekacabanga ukuthi uyajabula ukuthi ubulele uyajabula ukuthi wena ezophelela umsebenzi masinyane taguquka tinto kulokusa lokungayikuhlwa kha lakhona siyobona sitha ukuthi injabulo seyishintshile sengisekhaleni mina lona sosejabuleni. Uyabona ke lapha labantu uNkulunkulu wabasindisa abasindisa esandleni semaGibhithe. Ngiyakuthanda lokho ukuthi uNkulunkulu ukusindisa nakade okusindisa uNkulunkulu usindisa ku-impossible circumstances. Ukusindisa uNkulunkulu lakho na wena ungasenathemba. Unebantu abavukile namhla abaphila. Unebantu namhlanje abanemabhizinisi amakhulu bebenganathemba ukuthi bawuke babe lutho emhlabeni. So ke uNkulunkulu uyakudemonstrate kwethembeka kwakhe kubantu benhlitiyo yakhe kubantu labamlalelako bamthobele uNkulunkulu uyakwenza lokho. Uyabona ke ngichazwa ngilay kwekuthi kukhona na ingwele nayi yayigula isembhedeni wayo wekufa yakhuluma amagama ukuthi ngiyathi ukuthi mina Jesu uthembisile ukuthi angeke aze angilahle utoba nami ngoba ngiyamathi uyathi gcina thembiso takhe. Kwasaba nalomnyezo wabuthi uthi yewe uma bekungenteka ukuthi Jesu akulahle angasigcinise thembiso kungenteka kanjani? Wathi lona Jesu utobe ulahlekelwe yena kakhulu futhi kodwa mina ngidabe ngilahlekelwe nje umphefumulo wami kuphela yena Jesu utobe ulahlekelwe kakhulu. Uyabona I still yet to see umKristu losho njalo Lord uyathi nangake kwenteke kule mpilo lengiphila koNkulunkulu angiyekelele utolahlekelwa yena kakhulu kodwa mina ngiyobe ngilahlekelwe nje ngumphefumulo wami kuphela. So ke lana uthi uNkulunkulu utolahlekelwa alahlekelwa kanjani uNkulunkulu? Alahlekelwe inhlonipho nayinkatimulo yakhe ngokuthi akasuye uNkulunkulu weqiniso uma ngabe angiyekelela uma ngabe angilahla mina ngoba mina ngethembele kuye. So ke ekugcineni kwako konke siyabona ukuthi imotive yaNkulunkulu noma inhloso lenkulu umgomo lomkhulu waNkulunkulu kwekuthi akusikwa nje ukuthi uNkulunkulu ukuthi uyasithanda kodwa lokunye wekuthi uNkulunkulu akuqine lokwekuthi yena unguNkulunkulu wenkasimulo nenhlonipho. Kungawona sana zithi alihlonishwe alingqweliswe ligama lakho. Uyafuna uNkulunkulu kwekuthi alikhadimlise alingqwelise ligama lakhe. So ke bangwele angendlule ngisho ngithi bazalwane bami uma ngabe sethembele kuNkulunkulu esitawubona masinyane kuphuma kwethu eGibhithe njalo nebaka-Israyeli bakubona kuphuma kuleli Gibhithe lokulo it is by grace kungumusa kude lotokwetama kude nalotokwenta kangcono kodwa na kungumusa waNkulunkulu kwekuthi uphume lapho ushiye ngasemuva tono takho lobokade utiphila kodwa na ke kufa ufele ehlane akusesiko lokuthi awuletha inkazimulo kuJesu longumsindisi. Jesu nakasikhipha
eGibhithe lethu lesicindetelako excuse me wekuthi asimikise ekhaya njengemsindisi. So akaskiphi Jesu etonweni ukuthi sibuye sifele ehlane. Futhi naNkulunkulu kungabe kwethembeka kwakhe lokungalinganiswa nalokungafananiswa kumehlule kusile lo ukuthi siphume etonweni sibese sifele ehlane. uNkulunkulu usifuna emaphakadeni, usifuna emazulwini. Ngalokunjalo nabo lwengcwele kungamvisa buhlungu ukuthi sifele ehlane, akatibona njengesehluleki ngoba he is persevering ukuthi awuqine awucomplete umsebenzi noma inkonzo le ede atoyenta etimpilweni tethu. So ke uthembisile ke moya wengcwele ukuthi utawuba nathi kuze kube sekuphelele. Bantu ke baka Israel lana siyeva nathi kwenteke lokubhujiswa kwemaGibhithe ukuthi bamesaba uNkulunkulu base bayakholwa nguSimakade kanye naMose ingqeku yaNkulunkulu. Kodwa ke kukhona lokubuhlungu la. uNkulunkulu vele bekabafuna kuloko. Kodwa lokubuhlungu ukuthi labantu baka Israel abazange bahlale ekumhlonipheni uNkulunkulu. Emveni kokuba sekabentele into letinkulu kangaka. Kunebantu bebangasebenzi. Namhla bangena emsebenzini bakhohlwa ukuthi ukhona uNkulunkulu lobaphendlele wabatholela umsebenzi. Bacabanga ukuthi ihlobo tabo bangani babo. Kunebantu bebagula namhla bayaphila bakhohliwe ukuthi uNkulunkulu ubavusile. Bathi kulela philisi nalo yamjovo yewe mangake amaphilisi owadlile manje ingaki timbita lotidlile ingaki tibhunyiso lobhunyiso letona. uNkulunkulu ukusindisile. Akusiyo yonke lento le loyicabangako naloyethembele kuyo. uNkulunkulu lokwendile lo. So akukafanele ukuthi ubuyele emuva ube ingulube uyabhuqa edakeni. Akafanele ubuyele emuva uyoba inja lethi ikhiphe iphinde futhi ubuyele yokatha emakatha igcine seyidla konke. Akafanele ube njalo. Kufanele ukuthi umbone uNkulunkulu. So ke sinemakholwa lasihluphako noma singemakholwa lahluphako kulamalanga. We are the Christians of favorable circumstances and we are Christians of favorable feelings. Uyabona uma bethi into tabakade siyakholwa siyathandaza sigicikela phansi tata uqobo lwami nakho konke kwami. Asuke nje uNkulunkulu athatha imbuti inye noma athatha liqanza ulikanda iqanda liphihlike lapha uthi wena thatha konke kwami ukhalelani manje yini inkinga yakho. So sinemakholwa lasihluphako emakholwa etimo. Uma kunemshado akholwa kakhulu, uma befiwe akholwa kakhulu, uma bekunjani kodwa kwendlula lezo simo lezo emuva ekudzakeni lababuyela khona. So ke siyabona ukuthi laba baka Israel kukholwa kwabo bekwema feelings for circumstances. And ke uNkulunkulu uma ngabe sibona la sengisemaphethelweni sibona into letimbili, the Passover, the Red Sea. Kuba izange yeteke iPassover bakhululwe baphume eGibhithe ngaba bazange babhekane nolwandle lolubovu. uNkulunkulu ubakhulula kulolwandle lolubovu ngoba bakhululeke kuqala esikhathi ingelosi yaNkulunkulu ithi Passover. Uyabona kithi ukube Jesu akazange walenga esiphambanweni ngabe there is no resurrection. So bazalwane, there is pain in Christianity. There is pain in this life. Noma ngabe ukuphi noma usekhaya kini uyabufa buhlungu bekunyathelo kumbe lomunye losinini sakho. Noma ngabe ukuphi uyabufa buhlungu lobufikako bukufikele empilweni yakho. Kodwa lemfuna ukuthi ngikusho namuhla ukuthi leyo pain ayinakuqina empilweni yakho. Kukhona lokungqono uma ngabe ubeketela ukhandlekela lizulu. Angikutshele mntwana kaNkulunkulu ukuthi if you are a Christian, uma ngabe ungumKristu, you walk through the shadows of death with the assurance of God's presence and power of redemption.
sihamba egebeni lwekufa, kufa kusengeme, kodwa because of ubukhona bukaNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu kungakho siphila kuze benamuhla. Kube bekuya ngale lamathunti ebumnyama, kube bekuya ngale tifiso tebumnyama lesifiselwa tona ngabanye abantu, ngaba sisekho namhlabeni. Kodwa labantu lababuka beva bagonyuluka baqansuka, kunebantu abagijimako bangalali balahlekelwe imali, kwakuthiwa awufuneka uphile emhlabeni. But the grace of God has kept you thus far. Let's pray. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi lenemandla, kungumusa wakho Nkosi kusinza kwethu nekukhululwa kwethu nekuphila kwethu. Kungumusa wakho Nkosi kwekuthi into letinyenti siyendlula kuto siphinde sibhekane naletinye. Baba wethu lonamandla onke, sisondela kuwe Nkosi. Kukhona Nkosi labalwako namanje etindzabeni lababhekene nato, bayele uNkulunkulu ngemandla akho ubakhulule. Kukhona Nkosi laba celebrateabo ukuthi baphumile bafikele uNkulunkulu wethu lonamandla onke, ubakhumbule ngeGetsemane. Kukhona uNkulunkulu wethu lonamandla onke nalabo Nkosi labamelwe nyalo ukuthi bangene etimpini tabo, bakhumbule Nkosi ukuthi there is a resurrection, there is a morning of eternity that will shine upon us. Songs of joy, oh my God, will be sung that day. Didawusifuselela. Thatha ke Nkosi ludumo nakule nzambama, nakulokuhlwa nakule simo, baba wethu lonamandla onke, uhambele abantu bakho ngelihle igama lenkosi yethu lengoJesu Kristu manje naphathi. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen. And please, 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 Bantwana basekhaya, do me a favor, share this one. And I want also to say thank you for those who show their likes. Kuyasikhuthaza thina. Lesikubhekile ukuthi silishumayele livangeli kuphela. uNkulunkulu anibusiseke nisenda umsebenzi wakhe wherever you are. In Jesus' name we pray. Amen and amen.